Kurerikana na mutumia wake Gladys Muthoni, augite ati makoretwo mahikanite kwa ihinda ria maka 11 ona gutwikana uha thabari maita maingi na gucoka kwa iguru ria unyui wa njohi wa muthuriwe. Katika ndoa kumekuwa na mshikamano na mavurugano. Akisha kunywa kunakuwa na mavurugano, hakuna amani. Ndio nikaja by mistake nikabeba mimba ya huyu mtoto, lakini sijaiona chuki na watoto wangu. Sijaiona kweli, lakini akikunywa anavurugu sana. Jane Famsi okore marutithanagia wira na mutumia uyu, augite ati mahinda kwa mahinda muthuri akoretwo agikora mutumia uyu wira-ini na kumwomorera irumi. Tulikuwa tunafanya kazi pamoja kwa hoteli. Sasa kulingana na ile kazi tulikuwa tunafanya, kuingia kazini ni saa 11, kutoka ni saa 3 ya usiku. Bwanage tukienda kazini asubuhi alikuwa anataka kumkorofisha sana, maana hakuwa anataka afanye hiyo kazi ya hoteli. Kurerikana na aria marigainie maugite ati mucii ukoretwo gumirwo ni ngucanio kwa ihinda iraya thutha wa muthuri uyu gukinyaga muciari muriu. Ni vizuri serikali ichukue hatua ya kuwaonya watu wa namna hiyo, na ni mapenzi yangu ikiwezekana pombe ikataliwe, ifungwe kabisa. Kwa sababu kama sio pombe na ulevi ya miadarati na hii bangi, haingetokea hii kitu vya namna hii. Agikira horo mukodeshi fo ituura-ini Justice Mackenzie, augite ati ituura-ini rikoretwo rigumirwo ni ngucanio cia kimucii, undu uria ugite ucungirio ni huthiri wa dawa cia kurebia. Tuliweza kuandamana na maaskari wangu, tukaenda tukathibitisha na tukaona kweli aliwachinja. OCPD wa gicigo giki Dalsoga Baba ni akomithitie unyui wa dawa cia kurebia kiuga ati niguo gitumi kinene kia njuragano ino guku, akiuga ati mwikwirwo ni atanyitwo gutwarwo igoti-ini. Lakini tunachunguza na tuko na officers on the ground wanafanya msako within that area, kama pengine kuna kitu imefanya yeye afanye hiyo kitendo. Kiripotera Kameme TV, Kitago Gugu wa Gatua.